Hi everyone, it's your program leader for Diploma in Management dekat Spectrum International University College. Kenapa kena pilih Diploma in Management? When we talking about the management, semua tempat ada management. You pergi hospital ada management, you pergi universiti ada management, mana-mana tempat seluruh pelosok dunia ni memerlukan management. So kalau you enroll di management ni, you akan dapat belajar all of the skill techniques yang you boleh guna untuk manage all of the employee itself. Okay. Apa yang special about the Diploma in Management ni, you guys akan dapat banyak sangat on-hand exposure because of kita ada barisan-barisan lecturer yang mana daripada experience sampailah ke mana lecturer yang like literally really passionate towards their teaching itself. Dan daripada lecturer-lecturer ni akan ajar you guys macam mana nak manage your employee, nak manage your all of the stuff yang berkaitan dengan dalam management. And then yang paling bestnya, kita pun ada internship program for you yang mana akan expose you dengan dunia pekerjaan yang sebenar. Benefits menjadi value untuk Diploma in Management ni satu perkara, because kita ada offer you guys internship program, so you guys have been exposed in a real world working scenario, working environment itself. So bila nanti you guys habis study, you guys tak kekok akan masuk tempat bekerja because you guys dah dapat the exposure. And of course, barisan-barisan lecturer sini macam saya cakap tadi, sangatlah experience dan juga really passionate untuk mengajar korang. So itu sebenarnya value yang saya pandang tak ada dekat tempat lain, hanya ada di Spectrum International University College. If you got any more questions regarding to Diploma in Management program, jangan malu, jangan segan, drop your comment below. Jangan risau, kita orang tak makan orang. We are here to serve you guys.